samo se htio da prenesem sa savjeta što se dešavalo u nas. Znači, da iznijeti je samo na početku po toj tačci šta je bio na dope koji sam vam prenio. Dobro. Ja sam, obzirom da sam se dešavalo povodom toga, znači ono što ste i pretpostavili da će se desilo su u principu, jedino što sam vam kažem, ja uspio da objasnim ljudima da to nije tako. Rekao sam o Jubanoviću da ste koste, imam utisak da mu kad je to čuo nije bilo svejedno. Neću mi pričati, ali će mu moj brat reći mnogo toga. Da mu nije bilo svejedno, da je bez obzira na to shvatio da ponovio ovo da je jednostavno bez obzira kao da je u principu kritanje i da nažalost u takvoj situaciji neboli da sud riješi i to je tako dalje. A dobro, nije vam ništa rekao da ne zna moje ili tako nešto? Ne, rekao je da on vašu braću zna, da ste vi sigurno sestri, da vašu braću zna i to kako to je bio kraj. Ali dobro, nije važno to. Ja sam rekao, ja imam obavezu da prenesem ono što je Mirjana juče rekla i to upravo radi. Ja sam samo to rekla iz onih razloga, samo da vam možda i on kaže da zna ko sam ja, da ja nikad u životu ne lažem. Kako sam ja rekao, kaže moj utisak da je on bio malo, da je ustuknuo i da mu nije bilo svejedno tada i da tada je već kasno bilo. Neće mu ni svejedno biti, vjerujte mi. Vjerujte mi da će se mnogo pročešati. Mnogo će se pročešati jer je imao tu obavezu, ali ja sam to znala, samo me još ovo recite Gorane, je li bio Vesko Vujanović na sastanku? Ne, danas nije bio Vesko Vujanović. A je li Vesko Vujanović komentarisao juče što? A prekjuče komentara njegov po tom pitanju jedino bilo da je on saglasan da se principijelno riješi rad komisije, ali da se odmah u stvari. Njegov je komentar bio, hajde da se rad komisije verifikuje, da se prihvati taj izvještaj, da se odmah nađe mehanizam da se formira fond iz otkupa stanova i da se ovi problemi koji su sada pojavili riješe. Ali sam i onda to je bilo u sklopu ove diskusije, kad sam onda njim ukazao da ne mogu da riješe otkup stanova ukoliko ne riješe vas predmet. Jer on misli da li nesvjesno ili svjesno on to prešao preko te činjenice, on je smatrao da se tu može odmah hitno pribaviti 300-400 hiljada od otkupa stanovi, da se onda mogu riješiti ako to je u redu, kad bi se oslobodili tužbe i postupka pred sudom. A mi bi se oslobodili kad bi oni to prihvatili. Kaže, to je on predložio, ali ja sam tada vraćao priču, čekajte prvo da riješimo slučaj Mirjane Popović i ostalih, da to korektno da bi se taj fond obezbijedio. Zna Vesko odlično, on je ovdje kod mene 20 godina bio i on zna, njemu je ujak moj komšija u baru, tako da nije, znaju oni sve to odlično i čudi me, ali nije važno, bit će to poslije priča, nisam ja rekao. Ali Gorane, ako je to sve što ste imali da mi kažete, ja sam vam rekla juče, ja nisam gajila iluzije, jer vi ste mogli čitave priče da vidite. Prvo, meni je drago da ste valjda zaključili da ja istinu pričam i da oni znaju da ja istinu pričam. A to je moj to je meni vrlo važno. Drugo. To moj utisak na kraju krajeva, ja mislim da su neki od njih u priličnoj zabludi zbog svih ovih stvari, da se vjeruje komisiji, a da se ne uzima u obzir, se puno priča pominjala i vraćala kad god se nešto htjelo objasniti, generalno se vraća na priču oko procesa koji je komisija utvrdila da neki dokumenti nisu blagovremeno bili i tako dalje. Znači nije se ulazilo, znalo niti se ulazilo, kažem, u neku dublju analizu i ono da se jednostavno provjera. Dobro, ali to je greška savjeta, savjet je morao jer ne može donijeti takvu odluku. No nije bitno, ja nisam rekla sam vam gajila iluzije Biće to sve, samo eto neka nam savjet ili direktno kogod će on odgovori, ići ćemo mi na sud, ali ja sam ovo vama samo htjela da kažem. Ja moram da reagujem iz nekih drugih razloga. Znate iz kojih razloga? Ovo vama kažem, nemam nekakve zagrade i morat ću reagovati, morat ćemo to. Mene je jutros iz kabineta zvala ova savjetnica Vesne Medenice, ja sam njoj objasnila sve o čemu se radi i šta se radi oko stanova, kako se donose presude, kako komisija radi. Znate šta je komisija uradila? Komisija nije obilazila njih na starom aerodromu, jer nema potrebe njih da obilazi. Komisija mora njih da obiđe na mjestu kada su bili prije nego su ušli nezakonito i razbili stanove. A ne, oni njih nisu obilazili, vi ste to prihvatili. I vi ste jednostavno, ja sam vam rekla, smatram da ste saučesnici, ne interesuju me principi, znate, nego savjet je saučesnik komisije. Gorane, samo ovo vam kažem, ja ću da napišem kritiku i komentar,
ali ja ću napraviti komentar na rad savjeta, smatrajući da savjet nastavlja politiku Rajka Cerovića, da radi sve nezakonito, da prihvata nezakonit rad Vojičića i komisije koja je sve nezakonito uradila, da ja moram kao pravnik stručno sve to obrazložiti. To moramo napisati i poslati e-mailom. Ja, mislim da je to baš naravno pravo koje niko ne može biti reagirao to naravno, tako da potpuno svoj dio odgovornosti prihvatam za... Ne brinite vi, ja jedino samo da vas zamolimo, kad bi bilo za očekivati, jer ja ću to što budem napisala, to će ići sigurno i dalje. A neću samo ja, nego ćemo to mi kao sindikat pisati. Kad bi bilo za očekivati da ćemo mi dobiti te odluke? Evo ja to jedino mogu da zamolim predsjednika da urgira kod generalnog da on to pošalje. Jer vama je bitnije da prihvatite nezakonito rad komisije nego da donesete zakonite odluke. Neshvatljivo, zabrinjavajuće, ne mogu to da shvatim. Naravno ne vi, nego to toliko zabrinjava da je to nenormalno. Ali bojim se da taj savjet neće ni biti izdržati čitav mandat. Ja mislim, ja kažem ono što ja ću ponoviti ono što sam jučer rekao. Ja mislim da savjet u ovom dijelu ovako nije pitanje sastava. Nemamo kapacitet. Pravnik koji ti bilo kakvo znanje da uzmemo ovu priču. Ja mislim da je jedini način da se ili traži pomoć stručna ili da se inicira ponovo da se vodi upravni odbor ili neko tijelo koje će morati bude stručno karakter. Savjet nijedan put nije postavio pitanje generalnog direktora, nego vi držite generalnog direktora koji uništava televiziju, koji nezakonito radi i vi podržavate to što vam on kaže. A znate, ovako Gorane, intimno, kad ostanete sami sa sobom, svi znate da je to nezakonito. Eto, to je ono što nije dobro. Ali dobro, vi imate takav princip, principi su vam protivzakoniti, ja ne mogu da shvatim takve principe. Ali što da radim? Znate što, samo mi je milo za to što će moj brat Banovića da zaustavi da mu kaže, znate, jer to je nešto između njih, posebno ovaj srednji brat, oni su ista generacija i on odlično zna ko su. Meni je stalo samo kroz ovu priču što ste vi danas rekli da se shvati da ja istinu pričam, a da oni laže i da vi laž prihvatate. Ne prihvatate istinu moju, nego prihvatate laž komisije. Je li tako? Pa ja mogu da vam kažem jednu stvar, znači tu ljudi ne žele jednostavno da uđu, to je moj uspjeh kad postoji sud, kad oni nemaju, kako da kažem, ti stručno znanje da cine sada. Pa imali su, ja sam im kazala što je, ja sam radila 18 godina. Ali znate što bi onda trebali da urade, znači svi mi bi trebali, ja ne živim od toga. Šta bi se delo? Trebali bi firmu da uzmu iz početka pa bi... Zašto da ne uradite iz početka 3 mjeseca i završite nešto što traje 11 godina? Ali dobro, Gorane, molim vas, ja sam mnogo razmišljala, ja sam znala da će biti ovakav odgovor. Ne ljutim se ja ni na koga, na kraju to će opet sud sve završa. Ali ja vas sada molim, da ne bi bilo sad kao kakve žene, vi ste vidjeli da ja mnogo dobro baratam sa svojom strukom, ali ja vas molim, ako hoćete da mi učinite uslugu, nemojte slučajno da pitate Vojičića da oni meni rješavaju moj stambeni problem. Ni pod bilo kakvim uslovima. Ja ću ostvariti to pravo na sudu pa ću dobiti stan. Znate kako me... Molim. Ja ću jedino samo zamoliti predsjednika savjeta da urgira da se vama dostave. Samo to, a recite mu da nema uopšte potrebe i sigurno mi nećemo vas uopšte niti kao savjet, niti bilo koga člana savjeta više uznemiravati. Tako da što se tiče toga nemate vi nikakvog problema, što se tiče da ćemo mi tražiti kakvi ustupak od vas ili da nam vi nešto uradite. Jedino što ćemo mi kritikovati ono kad budete vi davali izvještaj sa sastanaka i to. To stoji naravno, ja kažem da ja ću pokušati sve što mogu da ja uradim da stvari... Što se tiče mene, lično ja bih vas molio, nemojte ništa da ga pitate. Ništa, ja vas toga potpuno rasprećujem. Vama u svakom slučaju hvala na... Ali bih naravno volio da nastavimo neku komunikaciju po druge nekih pitanja, ono što smo pričali da otvorimo... A nema, a šta, slušajte, Gorane, shvatate li vi jedno? Vi ne možete da shvatite da ja mnogo više znam nego što vi možda mislite da znam, jer ja njih poznajem prvo kao ljude, drugo kao tičar. Ja mislim da ste vi u tome, zbog toga jeste problem sa vam, zato što neće da vas vrati u televiziju, a to meni je to jasno. Šta je problem? Meni je jasno da postoji određeni strah od nekih informacija, vjerovatno koje negdje postoje.
Ali slušajte nešto, vi ste savjet, ja vam se kao član televizije, vidite, ja nisam nezaposlena, ja čim sam po sporom, ja sam radnik televizije, on će mene mora sve da isplate, i sudske troškove, i duševne bolove, i patnje, i morat će da mi plate radni staž, sve će oni, ja ću sporo dobijem na sud, i oni će to sve mora da uradi, ali mi se vama obraćamo, a vi jednostavno ne možete to da završite, vi ne smijete da postavite pitanje Branku Vojčiću, da mu kažete, čovječe Boži, ne možeš ti da radiš nešto što je nezakonito, da plaćaš Nikolu Martinovića 180.000 evra da su platili advokatima, on neće da vam kaže, ja vam kažem, ja sam bila tu kad su radili poravnanje, kad je njima moj advokat koji je radio nama 40 tužbi rekao, sramota me da uzimam ovolike pare kolike neznalice imaju, opraštam vam 30.000 evra. Ja kažem ovome advokatu, ti od danas si završio, ti meni kao advokat više ne trebaš, meni treba advokat koji će da uzme pare od radio televizije, da je finansijski uništi, pa da neko iz Crne Gore kaže, čekaj Đukelo, ti ne možeš da budeš generalni direktor i uništi sve. Jer ni jedan advokat, ja imam advokata koji će besplatno da rade, ali ja im ne dam, hoću da se naplate sve. Vjerujete li vi, 180.000 evra su oni dali gdje smo mogli da kupimo 6 jednosobnih stanova. I niko savjeta da postavi pitanje ko si ti generalni džukcu jedan da daš advokatima te ogromne pare, nego se solidarišu sa takvim generalnim. Vjerovatno je to politika ovoga, ja ne znam, ali ovo što vam ja govorim, pitajte koliko je para dobio. 7 advokata koji su do sada, ja vam garantujem, 180.000, a nije nego 250.000. Jedan jedini. Cifra za ovu godine da je predviđeno planirano 5.000 za troškove advokata, a rebalansom na 30.000 povećati. A u prošloj godini ja stvarno nisam vidio iz prošle godine. Svatate li vi što vam kažem, ja sam njima govorila, zbog čega ovo radite? Zašto punite? Nama je advokat dao izjavu u vijestima i rekao je, blago meni, kupio sam 2 stana svojoj djeci, dok je god generalni direktor Radovan Miljanić Vojčić i Fadilja Bibezić, za mene nema problema. Izjavio čovjek u novinama, zvao ih je i rekao im je, nemojte to da radite, zamislite čovječe, pa spor nisu dobili. Ja sam zastupnik radnika bila, svaki spor sam dobila, 40% sporova. I to recimo savjet ne interesuje. A što ću ja? Ja ću stalno da, dogod budem imala pravo da na to pričam, što savjet neće, neka neće, valjda će doći neko vrijeme kad će se neko zapitati. Samo slobodno treba i kritiku ubuditi sve javno, reći to je to. Koje je bilo, čeg je bilo koga. Sve smo mi to rekli, ali to aminuje savjet. Savjet to ne bi aminovao da nema amin od države, jer država ih je postavila, pa onda aminu. Jer evo vi sami, postavite mu pitanje 33.000 evra, dao je 33.000 evra za advokat, ima 6 pravnika. S kojim pravom to čovjek radi? S kojim pravom to čovjek radi? Ko je taj ko njemu dozvoljava da on može da radi to? To nisu njegove pare, to su između ostalog i da nisam radnik radio televizije, moje kao građanina pravo. Moje pare, građanina jednog. A to savjet neće, vidim da nisu, mislim, nemojte me razumjeti pogrešno, uopšte ja nemam nikakvo. Molim? Ja ću to pitati, znači da se sad ide završni račun, idu te... A nema ja da vam kažem što vi samo ćete da pitate, dobit ćete odgovore onakve kako oni kažu, na kraju ćete se sve usaglasiti, sve će se to prihvatiti jer to nije samo vaš savjet, to rade svi. No, ništa ja samo da vas zamolim, mene više nemojte uopšte shvatati, ja vam opet kažem, ne zapitate se zašto on ide i odugovlači postupke, ne dolazi na suđenja, pare se advokatima na svako ročište da ja ne bi došao. Svatate li da ću ja doći u radio televiziju pa ako ću 24 sata ako ne umrem? Ja 7,5 godina se suditi ne mogu, jel? Ja moram doći da radim. Tu priče nema. Prema tome to što oni misle da će oni meni odugovlačiti postupak, ja sam upravo jutros išla koje o vama kažem, kod Vesne Medenice jutra mi je zakazala i njoj objasnila zbog odugovlačenja postupka, žena me pita o čemu se radi, ja sam joj rekla, kako vam je pravosuđe? Mi smo 4 ljudi, ostali bez posla, kolega je dobio istovjetan slučaj, kolega je dobio da se vrati, meni ste vratili na ponovni postupak, meni ne priznajete svjedoke, a njemu priznajete iste te svjedoke. Kome rekao vi više to pričate? Žena je poluđela, nije mogla da vjeruje. Ko je bio u sudi? Ona meni kaže, pa ja ne mogu da urgiram da sudije donese presude. Ko vama kaže da vi urgirate na presude? Vi treba da vodite računa kojeg sudiju birate za sudiju. Kakve su vam to sudije koje istovjetan slučaj presuđuju na različite načine? Gorane, da vas ne zadržavam i potrošiste se, hvala vam, opet vam kažem. Ja se nadam da ćemo makar nešto možda da provjerimo što se tiče
Evo ja vam kažem danas koji je dan 16. decembar 2009. godine ništa promijeniti nećete više no što je bilo prije. To vjerujte mi. Ja vjerujem da ćemo ovako nešto uraditi. Sjetit ćete se vi mnogo puta na moje riječi. Hvala. Doviđenja, hvala.